Vega mijî weşana xwe vekir. Ya YouTube evet. Dest bekliyor. Em naketin weşanê. Du weşan dene vega. Ev baş. Ez biyografiya te jî vekim. Tamam heznî vega. Ez mezinim çin. Heznî meşxwara behsa sivîngê dikir baş bû. Vega dikes temaşa dikin yek ezim. Yedin jî silav kê hatibe. Bigeratiye. Mana hejmar zêde divê vabûn sê. Vega rewşa te çawa ji li hemer koronayê te pê ketî pê neketî? Wala hema li ber me de derbas dibe nêz diçe divê aliyê de diçe hê em li hev neketine. Nizanim eger derbas kiribe jî aya min jê tune lê qasê ku ez dizanim hê tiştekî tune. Ji ber ku ez zêde mal de jîne mam ya rastî îsal gelekî em xebitîn. Ez jî matmayî mame ez jê çawar nexweş neketime. Wala em jî hayat ji me tê em hey ji xwe hene lê em diçin naçin ez dibêjim hevalek li vê de pê ketiye yek lûr pê ketiye yek li gund pê ketiye yek nêzî min pê ketiye. Lê ez jî pê ketim pê neketim heya min jê tune ye. Erê wala dibêjin eger tu pê bikevî ne mümkün e ku haya te jê tune be wisa dibêjin nizanim yên tecrübe kirine. Erê wisa dibêjin. Wisa dibêjin nizanim dayika min havînê pê ket. Gelekî spas gelekî jî giran derbas kir min got eger ew jê xilas bibe herkes jê xilas be ji ber ku hûn dizanin nexweşiyên dayikên me pirin û wala giran bû. Tirsa me jê mezin e naxwe em ji xwe natirsin bêje me. Vega bûn çar kes bila wisa nêzî deh kesa beyan jî bila 5 deqa derbas bin em ê dest weşanê bikin. Erê kengê bixwazî em dikarin dest pê bikin. Ben baş. Kesê ku tevlê dibin em dîmenê wan nabînin ne wisa? Yani tenê dibîne erê. Tenê wek hejmin ne ez nabînim tenê wek hejmin xwe dikin. Yani ji ber ku heznî cem xwe weşan vekiriye li ser kompîterayê vekiriye. Belê. Ew dibîne nabînin nizanim hani bi navan dibîne nabîne nizanim lê ez tenê hejmaran dibînim vega wek 5 kes çêbûne vega. Baş e. Saat çi derenge baş e sadece. Yani saat ez gorî xwe diyar dikim ji ber ku rewşa malê zaroka heya rakevin ez serhat bûm. Belê ancak ji herkes dikeve mala xwe. Piştê neha. Ji xwe ev tam saeteka rehatbûnê jî ye. Kesê ku dikare tevî be yani wext bawer min jê re xweş xwe dike. Wextekî xweş e yani em erê divan saetan çê dikin. Erê wala ji xwe ez bi xwe dereng radizêm hîn nebûm ku zû bikevim xewê xwazî hîn bûme. Lê ez bawerim yên şanûra eleqedar hemî wisan e nizanim. Kesê ku ez naz dikim ew jî wisan e ana. Ne wisa ez jî wisa naz dikim. Navê te çima wisa li ser ji ber ku karakterên Tirkî ne şê î nake wisa ew qistêrkî xuya dikin. SH nivîsin. Li ser YouTubeê şê û xuya nakin. Bo çi gelo? Nizanim belkî ji bo İngilîzî jî navê min naz nake. Di tîpê İngilîzî de wisa xuya nakin bawerim. Kurdî ji ber wê divek bi. Baş e. Gelekî ew tîpa şê tune gelek ewan da alfabeyan da û hevalên hunermendên başûr jî wextê navê min dinivîsandin demekî dirêj rû g s h dinivîsandin yani wek ş tê xwandin ya s h tê c h s h ye nizanim naybîra min wisa demek û dirêj wisa nivîsandin paşê hîn bûnê dî ş dinivîsandin. Biyan be em dest pê bikin ji ber ku ji xwe dîmen li ser YouTube tê barkirin. Evalê ku bixwazin pişte temaşa bikin dikarin li wir jî destpêka bername temaşa bikin. Em dest pê bikin. Çend kes li vir e na?
Na çar penc wisa de amdin lê Baş. di nava bername de hejmar şey bîsta derbas bejarne. Baş. Baş em dest pêkin. Şev baş temaşavan nêje. Hûn bi xêr hatin bernameye me. Em dîse bi bernameyek şanogerên me bernameyek nû li hemberî we ne. Vê heftê mêvana me Birêz Rûgeş Kirici ye. Rûgeş tu bi xêr hatî. Nav xêrê davî gelek spas ji bo malohaniyetê jî. Mala te jî ava. Em li divê bernameyê de dil dikin ku bernameke danasînê çêbikin û şanogerên me û her wiha komên şanoyê bidin nasîn. Vêga me bi şanogeran dest pê bikir. Di bernameyê pêş de em ê koman jî bidin nasîn. Em vê bernameyê li ser hesabê şermola performansiya YouTubeê bikartînin. Piştî bername li ser hesaba YouTubeê jî tê barkirin. Ji kerema xwe kanala me YouTubeê jî bişopînin. Di destpêka bernamê de ez vê jî ji we re bibêjim ger pirsên we hebin û dikarin pirsê xwe jî li ser sohbetê ji me re binivîsin. Ger pirsê min xelas bê û dema min hebe, dema min bimîne, ez ê pirsê wan jî ji rûgeş bikim. Vêga destpêka bernameyê di weke her car ez ê pêşî biyografiya mêvanê bixwînim û piştre dest pirsê xwe bikim. Bi destûra te ez biyografiya te bi kurtasî ji mêvan re bixwînim. Böyle keremke. Rûgeş Kirici di sala 1977 de li navçeya Vartoya Mûşê hatiye dinê. Dema ku di navbera notu 4 û notu 8 de li zanîngehê endezeriya kimyewî dixwîne bi şanoyê re tekildar dibe. Ew bi koma şanoya xwendekaran re demek Kurt şanoya amatör re alaqadar bû. Piştî qedandina zanîngehê wê giraniya xwe da ser karê vê lîstikvaniyê. û li Stenbolê gelek İstanbulê jî gelek atölyeyên şano û şanogeran de perwerde dît. 2004 de ew bi koma şanoya teatra Jana Nû re rêwîtiyek xwe ya şanoyê li domînê û di sala 2000 de li Stenbolê wekî koma şanoya derveyî ya bajêr bi lîstikvaniya xwe lîstikvaniyê jî ya profesyonel dest pê kir. Wekî lîstikvan û derhêner beşsarî gelek lîstikên şanoyê bûye. Di heman demê de digerek fîlmên Kurt de û dirêj de û rêzefîlman de jî wek lîstikvanî xebitiye. Pêşkeşvaniya bernameyên TV û di formatên cihêreng de jî girtiye. Di navbera not û neh û 2021 de ew beşdarî bernameyên perwerdehiyê yên wekî lîstikvaniyê şano, sînemayê û pêşkeşvaniya TVyê û dublajê bûye. Fîlmên ku tê de jî girtiye Meş bi derhêneriya Şiyar Abdî 2011, Biryarek Zor derhêner Ender Özkahraman 2017, Gökyüzü Ezman direktör Hatip Kabak 2013 Kurta film ev jî. Şeveke Dirêj Long Night derhêner Kamiran Betasi 2014 Kurta filme li Zaxoyê wisa me not kirtiye. Beru derhêner Nazmî Karaman 2020. Ew Beruye kurte Beru kes. Bibore min lîstika me ew nav hem nekeve bila. Ne tamam. Beru derhêner Nazmî Karaman 2020 ev jî kurta filme û Hakikat derhêner Hakan Alak 2020 bawerim hêv neketiye weşan. Belê nû ye hê nû qediya. û hem projeyên şanoya ku te de cîgirtine ziwan jî bixwînim. Masal oyun içinde Yaşar Ayıpoğlu. Mirna Anarşir Sekî lîstika Daryofo em hene Daryofo Franca Rame û Şîret nivîskar Sedat Barış Qayde û İstisna ya Biret Tirsa Führer ew jî ya Biret e Beru Daryofo tenê ez ji filmê Charlie Chaplinê hatiye adapte kirin sabêjin yarlama çıkabilim. Jinên çavere Yol Gözden Kazımlar İhsan Otman projeke Dohokê bu. Masîre Şapçuk lîstika Zarokan Samet Behrengi û derhêneriya Rûgeş hatiye amade kirin.
Projen televizyonê ku tê de cîgirtina a xwe jiyan 2010 rêzefîlme pêncû û dibeş. Görünmeyen emek Jin TV 13 wek lîstikvan tê de cêgirtiye. Hinek henek 2020 û hêj didome û lîstikvan û derêjiyê de jî kar dike. Teşî bernameya jinan bernameyeke gerînê bawerim. Wek pêşkeşvan cîgirtiye. Çîrokên veşarî 105 bernameya zarok ye û xewn Zarok TV 13 wek vebêjî dûr de kar kiriye. û projeke taybet jî biyografiyê de xuya dike Kürt siyasetinin mor rengî. Şanoya xwendinê ya Gülten Kışanak bi derhêneriya Jûlîde Kural û lîstikvan wek tê de karê kiriye bi Deniz Türkalî re Jûlîde Kural, Rewşan Apaydın û müzîka wê jî hunermendên neçeme yê jin tê de cîgirtiye. Me got ev kurtasî bixwînin lê maşallah têra xwe heye. Ez hinkî betilîm bi xwendinê re. Ne hewcê bo te hemiyan bi gotan tiştan be. Na me kêm jî gotiye ez bawerim wisa dixuya dike. Tiştekî ku min ji bîr kiribe û tibênê bîra me heye ji bo biyografiyê. Yani karê min te de cîgirtibe û negotibe ez bawerim çend hev hene na hemî nehatin bîra min û yani min îmece TV de jî kar kir Rengaheng belê Rengaheng ew jî bernameyekî zindî bû rojên şemiyê û serçand hunerê bû ez û Zelal Gökçe me bi hewre pêşkêşî dikir û ew jî heta televizyon hat girtin me pêşkêşiya wî bername dikir lê piştî televizyon hat girtin ji xwe her tişt betal bû û wekî din pêşkeş dihêla pêşkeşvanî de ji xwe ez dikarim me bi salan karê pêşkeşvanî yên Newrozan gelekî salan kiriye Amedê li Stenbolê Stenbol Amed gelek caran pêşkeşvanî kiriye û wisa anha yên tê bîra min evin dibe ku navberê de çûbe. Muhakkak hana tişta ku em dizanin. Vêga ez dest pirsê xwe bikim bi destûrata çend pirsê min klasîk hene ku ji her mêvan ez ji wan dikim. Pirsaya min yekemîn tekiliya tê pişanî re çawa dest pê kir? Ez dixwazim wê hîn bibim. Ya rastê heta ez tim zanîngehê min endezyarî yani kimya mühendisliği dibêjin Elazîzê Üniversite Firatê xwend. Min şanoy jî temaşe nekiribû yani temaşekirina min şanoy niha em dibînin zarok di dibistanan de şano tê nizan her wekî din lê mixabin li Kurdistanê derfetê wisa jî çê nedibû zêde yani di salên nodî wan da qet ji xwe şanoyên Tirk jî nedihatin yani ez rast lê nehatim ya rastî û yani li ber çavê min wextê dibêjin şano ew tê ew ritüelên me Kurdan tên yani ên Newrozê ên sersalê wisa di gunda da ew tên ber çavê min lê heta zanîngehê ya rastî min şanoyekî wisa profesyonel li ser sahneyê ser dikê temaşe nekiribû. Piştî üniversitê de ji xwe min temaşe jî dikir yani ez nikarim wisa nişkeva û min got na aîdî ez rêya xwe wisa bidomînim ne tiştekî wisa bû ez wek amatörî ketim nav komekî û karên wisa amatörî me dikir nasîna min şanoyê ew bû lê piştî zanîngeh qediya min biryarekî da yani tiştekî ecêb min dikaribû ez endezyarî bikim lê min qet dest pê nekir yani min qedand min got erê bila dêw bavê min pêş hat bin min qedand min got yani ez jîrim dayê bava ez jîrim min qedand lê ez vê karê nakim û min biryara xwe da min got ez ê êdî wek lîstikvan bimeşim rêwîtiya xwe wisa bidomînim wisa dest pê kir. Li ser vê meselê pirseke min heye ez ê gava ku wexta min hat ez ê wê jî te bipirsim. Vêga pirsa min duyem ev e gava ku tu ji xwe ji bo rolekê hazir dikî me te biryar da rolata diyar bû derêner gotiye te vê rolê bilîzê ti çawa xwe ji bo rolê hazir dikî ti motivasyona xwe çi distînî ritüelên te yan tiştê te wisa ku ti pê jê bawer dikî wisa ne
بریا لیستک دبیجه یان دما پروای یعنی وقتی که دیار دبی کاراکتر دیار دبی اسکی جان دلیزم توی دپرسی تبایی تبایی داویه یا بری لیستی داویه دبیجه چطوره yani rastı rev bazın hamul istikbalan dışıbe hev duci hev cudatırji yani o elbet xwandine analiz kirine o ser fikrandine kijan deme evjin kiyel kijan deme jiyaye çend saliye kijan civake da jiyaye her vakidin yani xwandinin dramaturjik embejin o ev formüle ki o همه herkes برای کی هپارد چه لیو کدن هلبت وقتی کو از بیشم از لیستی کی امان ها demek درج بوم لیست بیرو دلیست زویده ده کاراکتر روزا دلیست میشه کی ایتالیه لی از وقت ایتالی تبنا گرم yani از وقت جنه کی کرد تبنا من تماشاكل فارس استنبولي باش و دمیم دکارم باخمن yani az tevgeri xwa yani eğer hawce be elbet mirov dikare wisa bixebite ez nabêjim sedî set û sabe lê wextê ku ez vê karakterî xebite em mînakekê ji bo min ez ketim lêgerînekê û min bixwe vê bi dilaşê xwe de bicî kir û nîşanê derhêner da wisa canan ez tiştê nûsa lê digerim çêbû çênebû tiştekî din digerim alternatîvek din digerim wek hemî lîstikvanan û beriya lîstikê jî ya rastî dîsa rê û rêbazên herkesî diguhere yani dema derketim lîstikê premierê nizanim çi ez kesekî pir bi heyecan û telaşim ya rastî herkes henekî xwe hevalê min ên lîstikvaniyên komê henekî xwe bibitkin beriya lîstikê ez pir ditirsim ku tiştekî ji bîr bikim yani aksesuarekî xwe ji bîr bikim ez bêjim çenteyekî destê min de heye berçav gerek tê de be ez zanim min tê de bicî kiriye nê wextê lîstikê ra dimîne 4-5 deqe hevalekî min divê te berçav henekî xwe bibitkin êdî te berçavka xwe çi te ji bîr kiriye ez bim nalo ez wisa heyecan dikim dirabim divan aliya ve ez mêze dikim ay çentê min de ye nê beriya wê rastî ez xwe re stranan dibêjim dengê min pir nexweş lê ez xwe re stranan dibêjim ka bifikire bi dengekî nexweş ez tesîra dengê xwe da dimînim wisa yani xwe bi xwe diçim aliyekî ji xwe re stran dibêjim wisa an jî laşê xwe germ dikim dengê xwe germ dikim lê aliyekî de jî heyecan û telaşekî min heye beriya lîstikê û ez pir dixwazim temaşevanan bibînim di foyeyê de çi dikin ez canan dixwazim bêjim canan navberê de cêyek de dinêrim ka çend kes hatiye kî hatiye çi dikin ez mereqekî min ê wisa jî heye ew mereq bi min re jî heye gelek hevalên min re jî hebûn baş e vêga şanogerek yan kesekî din ku di rêya wî dimeşînî heye wisa te ji xwe re kiriye wek mînak yani ez dikarim navê kesekî bêjim li gelekî kes hene elbet yani mirov yani jane tesîra we dema yan şanoya kurdî de dibêjî ana gelem perî dikar lê binêrî wala ana nikarim navekî wisa derxim pêş bêjim nê elbet gelekî kesê ez dişopînim wek sînemayê de jî û di şanoyê de jî dişopînim temaşe dikim yani yani vêga ez dîsa werim pirsa xwe ku biyografiya derbas bicim ji bo biyografiya te hazir kir ji wir girtiye te endezyarê kimyewî qendandiye lê rêya te guherî ye yani çi te hat te dev jî karî berda te got ez ê şanoyê bikim û tepkiyên malbata te yê derdora te çawa bûn te çawa hemerî xwe da di vê rêyê de ez dixwazim wahîn bibim endezyarê ya rastî wisa nizanim çawa çêbû nizanim yani piştê qediya heta ku biqede jî min digot ez ê bibim endezyar piştê qediya min dît ku ez di wê meselê de ne dilşadim yani daxwaza min ne ew e tamam min got ez ê wek hobî jî yani min dikarî bo biryarekî bida wek hobiyekî jî şanoyê bidoman da lê min dilê xwe de wisa got ez ê jî wisa difikirim ez wextê ketim nav min dît ku ez di wir de zêde rehetim û dilşadim yani ez xwe dikarim zêdetir îfade bikim
دوردا مگوت از چما کاری که جه حز بکم چما وک هوبی بکم کو وک پیشه کی نبه جبون من از چما هم جه حز بکم هم جی وک اوکی ریوتیه کی بردوام کم او من بریاره که استان یا راستی از نکارم سپسیفیک بیجم من همه تشکی نشکا جروسکه کی چه بو موسا بریاردن نه تشکی وسابو demek ki قدیا مگوت از و پیشه تکنیکی نخوازم نه از او موسا بریاره که استادا نه ده هلا مالبات دایجی من زحمتی موسا مزم ندیت یا راستی بابی من بخوام ماموستهه ماموسته دبستان فرمی بو ماموسته مبوجه همان دمیده و زیده جبر که ماموسته بود زنی ترکیه ماموره که زیده باجران دیگره و امجی زیده وقت کوچبریه که مزم بود راستی یعنی وقتی از وارم جیانا دبستانی از بیجم دبستان سرطایی لبر خواندیه یادن لبر هر ساله که لجیه که وستا 3 سال جیه که 2 سال جیه که باجر ام دیگریان و أبجي هالبيت بخارة تشتكي جي دينا يعني تشتن نيني جهنا أريني جهنا بخارة دينا وبيشتتنا كي تشيد به ومالبطة ما هالبيت دخواستن بدأسبيكي دخواستن أسبابهم أن زيار دمك دريش بابا من دیا من جمره نگوتن تو چما کاریشانو گرید که لی وقتی یک دپرسیا دگوتن کچم اندزیاره مدگوت نه از نه اندزیارم قدان بلیم قدان متنی قدان دیه لی دمکی وسا میشه لی پشتی کو براستی دسپیکا شانو کردی هنه کی دسپیکر اف قبول کرناوان قبول کردن نبیشم لی خوشاوان چو از وسا بیشم یعنی پشتی کو ایدی برهمان دیتن هاتن تماشا کردن تشتی کی درکت حوله ایدی اوجی اندزیاری من جبیر کردن از باور دوان سالین داوید آنا بپرسم نای بیراوانجی اوجی نبیشن کجا ما اندزیاری قدان دیت بین دستکوانه شانوگر کاری هنرید که اوجی بدل شادن yani serbelendim beyaz karım sabişim. Başım manavan cevap ku destur da aslında işte de naxsına. Veka dabara tapçı bit sadece şanu yani karımsak dabara xodikiyan karimin hünere hatta destimte dabara xod kari hünere dikmel bet ama amcid zanım ku bu kari hüneri taybe şili bir velati merov beje sedise dabara xodikin ne mixabın rastiye kusa tüneye le kare kidin nakum az u yani az هفجيني من هفسري من ام بهفرة دجين هبالي من ام بهفرة دجين واوجي على كاريا مدكا جبوجي يعني يا راستي وبشكريه كي مازن بدمن لي از كاري من اوي يعني از نكار مش ما از كاري كدن دكم جبو ابوري نعم نكر اري باش فيكا میوانه کو کسی گفت میوان از لگوری درفتیم خو از نیک لکولی دکم دست بکدهجی ريام نيكمل سر جوجل نافيون دفيسم من نافيت نفيس سر جوجل چند پرسیوسا درکدن هم بریمن işte گوتن روگش کرجی کیه پرسکو سابو روگش کرجی جکو دریه روگش کرجی چند سالیه پرسیوسا تیر هم بریمن باورم برسوان بیوگرافیت ده دایا جوجل ده پرسه من ندیتیه جوجل تيجي بنفسه لي بيشتيوان بيتر هفيفينينتا و لسرقة دخلنا لسكا بيرو ريبورتاجنتي يقول تتابع بي أو ساق يادكن از خوازم لسرفي قد خكرني برسك يشتبكم دماكو أم از بخوت شروكا قد خكرني تزانم بكورت أساس ذكرم تماشاوان راج بيجم جبر دما بانديمي لvedere İBB şehir tiyatroları. Bak duxwaze sahneye xwe bide komên cudajî têjene jî li ser vê dixwazin ser sahneyekê bize û biryar din ji wara sahneyekê tesîs dikin sahneya Gazi Osman Paşa.
پشتی بری لیسکی که دما کو پرووا خودستین دکور برنه هر تشت آماده کرنه بری لیستی که د پرووا ده وقت تبلیغات که تنجوارد بری لیستی که وادیا قدخ کرن بله و پشتره بویر لسروی دام دکن پشتره وقت پشتگیریه که پر باش هم جهلا ترکان و هم جاریه مفهم لسر سوسیال مدیای پشتگیریه که باش هاتیه از خوازم دوامه وشتهیم ببم ویگا روشاوی چاو چه بو و البر وی قدخ کرنه چاوال برخودا و فکرات لسر وی قدخ کرنه از خوازم هیم ببم کی بله شخوا بویره herkes zane ne havce bavarım seri da bejim le yani ev qadaxa kirin ne mesele tenê şanoy elbette em zanin yani em ji dîroka Türkiye ji ku derê dest pê bikin nizanim yani em bêjin em ji Cumhuriyetê dest pê bikin heta na em ji Şerq Islahatê dest pê bikin heta na em ji ku dest pê bikin nizanim ev tiştekî cuda ye elbette lê çi guherî yani çi guherî em divê sed sala nû de بحثا قدخکرنا شانویکی دکن استکا شانویکی کردی دکن yani em behsa 7 sal berê nakin hêjî nûye yani em di nav dane ez ê bêjim na em di çi rewşê de ne lê ev qedexekirin yani salê nodî de şanoya kurdî wextê dest pê kir belê ez wê demê tune bûm lê ez ji hevalê xwe dizanim behs dikin wê demê çi hatiye serê wan an jî çi jî yani li ser dikê hatine binçav kirin lîstikê wan hatine qedexe kirin nikaribûne bilîzin her wiha cûr be cûr sala ez sala 2004 bi lîstika mirina anarşîst hatim neçemê teatrê jiyana nû destpêka min wisa bû yani mirina anarşîst dîsa lîstika Daryofo bû ev jî tesadüfekî ye mirina anarşîst wê demê em çûn festîvala 2005 em çûn festîvala Qoserê Mêrdînê festîvala çand hunerê bû û em dîsa derketin ser dikê maya nîv saet polê saet tebligatekî desteye got qaymeqamtiya Qoserê vê lîstikê qedexe kiriye û boçi yani me got boçi ev lîstik heman demê de wê demê li aliyê şanoya dewletê ya Stenbolê de hat lîstin repertuara ew gotin em nizanin me got nivîskar qedexe gotin na me got kurdî qedexe gotin na me got lîstik qedexe na tu bersivekî wî tune bû dîsa heman hincetê bû yani tiştekî neguherî 2005 anha 2021 heman tiştê beriya wî jî heman tişt ew şêwazê wan an jî metodê wan canan diguherin lê qedexekirine yani di navlênekî jî tu dizanî ku ji ber ku şano Kurdî ye hatiye qedexekirin ka bifikre ku lîstika Bêrû ez barim di koma teatrê jiyana nû da lîstika herî zêde lîstiye ev lîstike yani ez bi îddiayekî mezin nebêjim lê ji sedî zêdetir me nemayiş kiriye yani gelekî ciyan gelek bajaran ev çend sale em dilêzin û çûne gelekî festîvalên namnetewî her wiha û cara yekem jî nebû me dika şarederiyan da lîstê yani me gelekî caran salonên şarederiyan kirê kiriye wek taybet organizasyon kiriye me lîstikê xwe lîstiye lê em mesele ev bû ku cara yekem bû yani divên di dîroka Darul Bedayî de sed û şeş salî de û cara yekem bû di şanoya bajêriya Stenbolê de wek fermî di bernameyê de cî bû ev jî peyamekî bû gotin hûn nikarin bernameyekî fermî da bilîzin ew qas peyamekî vekirî ye yani beriya lîstikê ez bawerim 10 roj berê rojnameyekî ez naxwazim navê rojnameyê jî bêjim rastî yani li gor min ne rojname ji be ez pir aciz dibim bêjim erê û manşetekî avit kriminalîze kir terorîze kir her tiştê got ya rastî me hewce nedît ku em bersivê jî bitin me got em ê biçin em ê dekariya xwe bikin lîstika xwe bilêzin lê me digot wê belkî provokasyonekî çêbe yani çi çêbe dibe ku ji nav temaşevan yek derkeve cêran bike nizanim me amedekariya xwe kir ka ew tebligat hat
ya rastî mirov dibêje qe mirov demekî kîjan antik da dijî yani duy deme de jev tiştê nebiye ez ne bawerim mirov tiştekî sürreal yani gotin hûn ewa ewlehiya civakê kamuoyê dikin tevkî herî tiştekî wisa piştî wê ji xwe gelekî kes şopan yani piştgiriyekî mezin jî çêbû yani nav saetekî de bi Xwedê men nizanîbû ku ka mehê tebrîgatê îmza nekiribû Twitterê de bibû tîtî mesela yani mehê bi rastî jî mehê îmza nekiribû yani me berxwe me got em îmza nakin heta berpirsiyarê vê şanoya bajêriya Stenbolê neyê em mêvanê wan ji ber ku em vê tiştê îmza nakin ew jî hatin ji me re gotin ji destê me tiştekî nayê ji me re ji tebrîgat şandine mixabin em xemgînin tiştekî wisa em axivîn çûn em derketin mecbûr ji wê rojê şûn da belkî min zêde dirêjkir bibore ji wê rojê şûn da heta niha me jî dozên xwe vekir me doz vekir ew gotin me lêpirsin vekiriye derheqê şanoyê da ez nizanim çi ye ew lêpirsîn lê me dozê vekir doza me hê di dome nizanim ew bigêje ku derê me li ser navê hemî lîstikvalan doza xwe vekiriye lê ji ber ku piştê wê mehekî şûn da jî li Rihayê Urfayê walîtiya Urfayê lîstikeka daxe kir yani hinceta wî jî ew bû ku Kaymakamtiya Gazi Osman Paşa qedexe kiriye em jî ji ber wê qedexe dikin. Yani hişê mirov nagire ji ber sedemên wisa çawa divê salên wisa qedexe hinceta çi dikin hişê mirov nagire. Valla hişê mirov digire aslında sedemçi ama yani gelek sede yani ev politikayên ser Kurdan û bi hunera wî re em nikarin bêjin bi hunera wî re ne alaqedar yani. Lîstik jî temaşe nekirine ku bêjin bê lîstik çawa bêjin ewlehiyê xira dike. Lîstik jî nehatiye temaşe kirin belê yani tiştekî wisa jî çew çêbû ji bo wan Daryofo li ser Daryofo niqaşekî dest pê kir. Yani lîstika Daryofo li hemû dinyayê li hemû zimanan tê lîstin û walîtiya Stenbolê nezareta hundirên daxuyanî Twitter da dibêje ev lîstik wisa ye gelek tişan dibêjin vêga ev meselenkî dirêj bû ez derbasî pezeke din bikim min de peyvîneke te de ya gote birêz Pîrcan Dêrmencî re kiribû biyanê te hatiye weşandin min jûr gotineke te girt ji xwe re dîsel hemberî vê salon nedayîn ez pêvek wisa bêjim salon nedayîn de û yan jî nêrîna wê hişmendiye de te pêvek wisa gotiye te gotiye şanoya Kurd we gez nake erê korkmayın Kürt tiyatrosu ısırmaz min wergeram da ji xwe re gorî xwe Tidigarî vê gotinê hem ji bo civaka Kurd û hem ji bo civaka Tirkan hinkî binirxînî ji me re dîse Belê yani ev hemî bi hev re girêdayîne em mesele ev çend nizanim ew peyvîn du sal berê bû berê hilbijartina şaredariya Stenbolê yani beriya wî bû ev mesele beriya wî rastî ev çend salê bi taybet jî dema o halê em diçûn wek hemî koman me serî lê dida bi fermî çi ye qeyda quralê wî çi ne me wisa serî lê dida dilekçe dida hundir û em li bendê diman bersiv ne de hattayım yani ez êdî bi me re bibû wek înadekî ez hertim diçûm şaredariyan êdî wextê min didîtin digotin tu dîsa hatî rastî min dixwest êdî armanj ne salondayım min digot bersiv bidin çima yani bêjin fermî û çawa fermî bersiv didin hemî koman bersiv wisa mail davêjin ya ji koman re ew ê mailê ji me re ji bavêjin bêjin em ji ber vê yekê nadin tamam digotin salon tijeye bername heye tê da nizanim ne müsait e tiştê cur be cur dahat gotin lê ev vê bersivê jî bi fermî nedidan yani te ancak diçî dibêjî tu çima nadî dibê ne müsait e û demekî dirêj wisa rastî jî nedidan yani
اوین شارداریه yani em lahmı şaredariye mesele le neddan rastici yani hin nafçe hene mesele lo anda medgot bidin bidin evdudun yani kedi de ev jî tirseki bu elbet di tirsiyan gul ser tiştekî Kurdî hebe Kurd hebe ew ji bo an tiştekî tirsê bû ew hêla salonên dikin şaredariyê wekî din ev şanoyên taybet شانوین تایبشی مسئله دیده گله که شانوین مزن هنر استانبولی یا راستی اوجی yani zamanı ki nezi ve le dure veji yani ben ne tefam kırın ne olsa yani ev hatiye seri hamiş alı gerim kurdan iş berku ne tane hatiye serime yani ev şanoin hen şano hene yani em dikarım bejin به دوستانی نزد بن و دریه خوابه کرنه براستی یعنی انجی دریه خوابه کرنه ملیستیت ده لی ام بیجن شانوی مزن هبون مسیری لیده دا ندادن yani ne de gotun emlatın elbette gotun beborun emne müsaitin evji tiştek olsa evji jiber terse bu elbette yani tedbeji binir az listika ki İtalya dilizm hamidin ya listiye Angelistika Charlie Chaplin dilizm. O yani un jiber ve eva heye tereddüteki ve heye na ne elbette Sedemi Muhammed Zan'ın Sedem çi evci yani avtırsa kuduna civak eden mezun bu ev katibuna öndür edeli hünermendaji ya rasti le ev heviye ki mezun da bu yara mea davi şanugerin Türkiye hamiden derxistin le endizanı ka mesele hemen deme hatı bu berderiye wanji yani ne mesele tene edi şanuya kurdi elbet yekoyak astengi şanuya kurdi da derket le peyam hemen deme da peyam jahamu şanuya belki bu edi şanugerin Türkiye'ce ve dibinin beni ve ka abi deva astengin de jun bajaya kurdan jirasi wantin او هلکی دنه yani هما هوالین کو کارشانو کردی دکن حمید زانن کو وقت دچن ولات کردستانی سالونه کی بریاوی بری کامرا اکیته پولیسته او کامرا خداتینه دبیجا از دکشینم ام دبیجن کا دستور جوکو edici termi joko degrin esaslanım savcılığı nizamçı doz yen evi kaymakamti valiti her çibe degrin o tinen yani tınıkari itiraz biki jurşunda da bir her tişime fermi heye yani de diro ka şano dünyayı da ezne bağırım de demannu da şano komen şano yeki de bin nezarata polis da listki xapelizin ne ev çend sal berine demin davi da jiv sabu yani me salek beriber pandemi vakti dilesçi Kurdistan'ı geleki cihan eftiş hat serime o temaşa dikin dikşinin hatta ten dikevin kulisan digarın yani dema amadekari xatkin ama ediyem behevra amadekari dikin yani tişteki usta مخابن يعني جبو همو شانوين كردي هماما ادكارم افتشتيه از نزانم شانوي دنجي تشيكو صاحب او بانيانا زمان من نبيستي باورناك ماشي يعني ancak pır yani le tujbin هو سابق النظام ويكات يعني لبر خدانا ويكول ديجيفا سانجان وانت جاي تتوجه وساج قلت أما حياة لجهة دعوة تنجي يعني كودرفت نبي مش كل جهة دعوة تنجي كنت صحنا أم الورد ليزن أب قلت نتاج لخوشة من شو جبالكو دماكو أم دشن ولات تورنيا مرنان أم جيل همبري بس أم دشن دفرنان صحنا وان تورنيا دفر كتب بيزي تورنيا يعني كونفرنس صارنا كيف ساج مرتب تأسيس دكن يعني مكتبة كي تأسيس دكن صحنة وين تأسيس دكن ونجي الجيوسا جارن بارم ليستنا بلي جالك جاران أري دناوان ليست كنت يعني درجة دفاع استنجان دناوان شكرا بيرك كل ساج بيرات ناتشة يعني هر تنتي بيرات جوات تدبجي هيا قالوا
geleki tiştene yani de چند سال بری بو از نزان 10 سال بلکی زیادتر بشی لوانی نبچه کی وانی بو از باور مدلیس بری لیستی که او کبو یعنی دکتنه بو دمی سالونا دعوتم بو و مل شخرا او چیکر ما صحنه آواکر یعنی دست مدا چه پلو پوت چه هبون ما همی دار داکر بسا مشغره جیه که آواکر و شخرا کلیسه که آواکر و بریا لیستی که من اوتا بو موزیک وقت مفایده موزیک بدن demek ki şunda ne kadar ders bir listeye bakın belki herkes govendi da bu ben de man hatta idi govend me gobse bla em kefan خراب نکن بلا گوون بقدر دور امی دست بلیستیکه بکن demek ki gelek ben de benim de 15 سال چه بوده لی او بو پشتی قدیم من ستانی بری من بخواستم مدکار بود دنگ ستانی بگرتا لی میشه خواستم بگرن یا راستی demek ki emle bende man megert ro me listka kha lis u temaşavan jurunish temaşa kır qadiya medisa govenda khagat usa yani alaka listiki govendi ji behrat ne bu ya rasti ne dimeni usa çedbun yani edi le gormen temaşavan yani şanoya kurdi temaşavan khaji hine diştatke da frine peştxe yani em behra peştke ben astkar misafişim u ediş temaşavanın kurt geleki şano hazm de gormen u le geleki cihan şano tekiliya şano u temaşavan runiştiye le gormen rastım لهج كيما أموت زان elbet هيجي كيما جبركو أم هي نشونه جلك جيان جي يا راستي يعني هي جلك جي جلك قندم بتشوك باجارم بتشوك خوازي أم همي جيان بيجتنا از دي صد بيجم وقتي كو از بتشوك بوم راستي شانوه كي باطمه بتايبت راستي شانوه كي كردي باطمه لقندي خو لباجاري خو ورويتيا من وسركفتي تربه يعني أو زحمة ترنما أري استمع شو يعني بعد دستبيكا لباكور دستبيكا شانو النوت يكيد دستبيكا يعني مش شاف بين يعني وجه استمر دستبيكا أري أجي دود من خوازي ليه جبر شنود أو أم دكارن يعني أم دكارن زحمة اللي أم دكارن راسته درفتين بجين كي تشدبن الغوري بري نزحمة ترى بري قلق زحمة أم ديسا سپاسیا خوش ری حواله خوی بره لکن بله پرسه کامل لسر شانوگریات ته بیرات تشکیسا گوبیجه تبی لیستی کتا کوتش خو هری باور ته سر کفت لیستی و تا پیشتی لیستی کتا گوتی واو روکش حلال بشتره تشکیسا هشت ده والله مروفش خو راضی نابه یا تشتکی عجیبه يعني نظام ليه مرو هن استكان مرو دبي كيف من تداهات يعني از هن دون درحاتنا ليه كيف عم جهات يعني انجي دلي مجي شوتي يعني هن استكانه وسال بيت اما از وقت خلاص بو الاستكان دخدا عرزاكي ديغارن دميجم عنات بمچما به صحنه دا وساليس بچما وقت از فيلم ما دليزم جي از زياده جانان تماشا ناكم مچما وساليستيه يعني مرو نظام herkes وسايا از نظام ne از دبم 7 saat نكارمش خا راضي بم تشكي وسال اساس برسا من اذا اللي مجبر كنت دلي خوين كي راح فيك برسا خوش كاي برسي يعني دوري جواتي بيجم لستك هيك قلت بيجي قلت يا لستك حرمان دي يعني لستك فانيا خو يعني بالاستكمانية خاتننا الاستكهاء هن الاستكهاء كو حرمية يعني نعم بجملة هن الاستكهاء كو قبل استك حرمية قبل استك بتباي حرمية نبية يعني أو جي لقور كيسان جي دقوارا يعني أبني رينا منا كيس يقدر جي دبيجة نا قبل استك نا حرمية قبل استك وصا مرود كاره بيفر بغرا يعني لقور أري الشعبي تماشامان را بلكي او وقت خطاك جي خويا نكي لي ام فزان يعني نافالس كده بله مغوتيه اري مغوتيه
باشه نجبای کو حوالین لیستی که داره نه مگوتی خوازی مدوی لیستی که در نه لیستیه مثلا هنتش تنه مگوتی اره ویگا ام جواکا کرد yani تقدر كل بيش فريمي يعني هم ده بيش كشفانية ده هم ده تي في ده هم السر صحنية ده يعني جاكي فرهته وسا جيجرتيا از خوازم السرفي برسكي شلبكم ت وك جينك كرت السر صحنية و تقدر كتير ناسينجي تبي بين ناسينا خوا إجدامي بوري حياة نها ديسبيكا يعني جاناتي هنري في حياة نها تقوارتنا كشاوة ديتيا يعني ديسبيكا إذا مثلا علاقة يكون ها الهمبري تهابي ويا نها الهمبري تشاوة هاتي قوارتن يعني جنيرينا قل هاتي قوارتن تذكرين كيف دفع شارشو بيدا اللي بنري يعني البت لقور برهم وأف تلفزيون جي تأثيركية يعني ناسين زيدهي عند زانن وك تلفزيون وك سهركية ده هم مالندايا ناسين بوي چد بزيدتر يعني برنامه ورزا فيلم ما هبو زانن دمكي أخوجيان يعني يكم جار بلوه داره رزا فيلمه كي دات كشان لآمده از demek 2010 da sal az da çüm da hatım da reza filmi da bilen ki mehiye reza film da speaker yani am hine evi ne bu nazani keseki menaz bike bejeta evi yani şanoy da şey kusa çena be ya rastı yani de hazaran cihan sedan cihan او ناسين زوبزو چنا به دیسکا خود دیزی جور بد قتی دچی لی تلویزیون وقتی رزا فیلم دست بیکر 5-5 بو از باورم هاتبو وشاندن لی ام جبر کو زیده دخبتین ام در نت کتن یعنی ام حمید پلاتوی دابون و مکار دکر روزی که لامده از نزان نوروز بو آنجی میتینگه که هبو امجی وقت خبرکارن رزا فیلم امجی چون اوه که هبو یعنی تشته که هبو پیروزباهیه که هبو ام چون و داره 10 دقیقه شون در دوره ما وسا قربالغه کی گرسه کی چی بو ما گفت چی بیه ما فهم نکر براستی ما فهم نکر ما گفت چی بیه نوی می رزا فیلمی گوتن جمرا یعنی نوی من رزا فیلمی دا درشا بو عمر جبار بو نظام گوتن درشا جبار اموسا مشان کر یعنی تشتکی من بخوشان کر من نزانی با از چوات هف بگرم yani herkes ام بیشن دایک دهاتن جمن حز دکرن زاروک دچون او جیروی ما هبو جیرو حز دکرن نزانم چه herkes خوره کاراکتری کی گرت بو نزی خودیت بو و در دوری دچو دهات او تشتکی عجیب بوجبو من وکهست yani یکم جار از وی دمی رو بروما مگوتوا چه بو 5-5 hatiye temaşa kirin. Demek ki şunda rastı idi ev bu em de kuçen vakti digeriyan jmera de gotin tne ewi em de çun mexwarin duhar de gotin na em hesabe nagrin işte pır işte yani jibome despek bu elbet وكيف خشيه بو وام هنا كي اوجد دبون محجوب تبيجن يا دبون دمكي يبراني كي بتشوفي ازو بالك الرزا فيلم ده ازو عمر بون عمر كومامدا ام كافيه اكتر ونشتبون ما صحبت كران من بر خود ترکیه آخفی یعنی از نظام yani ödemi yani ما خو دايا بر ام ترکی داخفن نفسي شوندا یک کسی که کال هات جمع گفت تو ندر شو جبارن ماجي گو اری سرچاوا وسام گو اون شرماکن ترکی داخفن رزا فیلم داون حتی باری اون کردی داخفن لما شیرت ادکن گفت اون چما او دکن چما ترکی داخفن براستی و دمی تشه گیدن راز رو برومام yani راست گفت هنرکی دکی و د کوچه دا کوچه کردستان دا ترکی داخفی و دمی اسپرا رو برومام yani اوجی چند گلک سال در باس بو اوجی بیرانی نکی مبو باشه ما حول داک بو حتی دست ما ورم راستیجی ام بالدار بون کو ام نابرا خدا
ترکی ناخفن جبر کو تماشاوان تا تماشا دکه و برا اوه کی تکیلیه کی داتینه و دبین چه اوجی حقی ماجی تنه کو او خیالا اجی ایماجا سریو دا سرو بنه هفزو بکن راست مش خواب اخافتنا تركي كي ماسيه كما هري مزنه وبرسكري كما جبر کو دما پروردگاه شان يعني شانوگریا da kursiyertiye de امجي دراسي كيماسي وسان هاتن لي vega barım dve demin nahanda betir yani zamane perverdeye hatiye guherandın iştirki guherdiye kurdi o tişki baş koyadık ya ne tenet şanı dedi va ali hüneredin de ji yani az dibinin kuval ser YouTube havalen hatta arkeolog ve şanı kab kurdi dikin tişki zaflı خوشا بله او ببوره mesele ki tora çandu zaman ava bu belki unzanın dema ezci tevleyor bu vak masa ava bu işte hamu peşe dedavun min dit ku herkes encam name xwe encamı rapora encamı nivisi bu em bejin doktor encama kurdî nivîsî bû ew yani hemû pêşe çepamenî hunermend her wiha rastî ez wê demê gelekî kêfxweş bûm yani pir konferansekî xweş bû li gor min ew jî tê dibe bûye xema herkesî dibe civakê de bûye xema herkesî lê daliyekî de jî ewekî heye problemekî jî heye elbette hêla ziman da nifşê nû da jenerasyona nû da ew jî nîqaşekî cuda ye این باشه ویکا از هدیه دیدگن داویا برنامه جیز خواستم و ام هاتن داویا برنامه یعنی پنجی دقیقه وسط در باس بیه ویکا وسط والله از گلک آخرین ببوره نه ام فرقاز وقت تنمانه ویکا یعنی البرنامه جیز گلک زوجو وقت ام خواستم ویکا پروژه تی نو یعنی یکور پیشبری وبن پیشروش ده و تشتکو خواستم چه بکن از خواستم مهم ببین ویکا باورم شو خد نه هنک ده تجي دقيقة أو هيج بدومي ولسر الشانوي بروجي مهنا يعني هم تجنره هم ب بله هنک شو افچن مه دومه گلکی باش نزه 25 باش هاتیه وشاندن حتی نا او بکم کومندن را شانوی باجر آمدی منجل و یک تهوی ام به هر را تیاتر جنانو کاری که هف پاره ام دومینن و دگور من دما پاندمی دا کاری که مدکاری بو بکره او بو yani من کار بشانو بکره فکر باش yani بله و هلبت که ماسی هنه امجد الريوتيا وده هندبن تجربه ماجي تشد بن البت كماسي هنا دسبيك بوش بو ماجي ل تماشاvan جي حسكر ام دبينن قالك جي حسكرن بيوستي جي هبو يا راستي و او بدومك ها بس ودمي او مهكي شوندا belki بقدا ودورا سezona كينو دسبيك ام نزانن كانا شرط مرجي وچاوب ام نزانن ل وك كوميجي بلما بخالستيكا كينيفيسيه ام سه کست نویسین همو رخنت انجمر هم ورگرد لیزن بله راسته یعنی رخنه که جیده از لحنبری ورگری جی نینم بخواد لی ام نایوی معنی که ام پیشتا خواه بدن ورگری و بمیشن شانوی کردی سروی البت آوانا به لی مجی لیستیکه که نویسی اوی در هنریا فرهد فقی فرهد کسکین اوی جاردم وره و ام از باور مها گلانه امی دست پی بکن دست پروایو بکن وکیدن شو لیستکی میدن هنه و تنیاز بیرو اگر اصلنگی ام نجین ام دخوازن بلیزن هیجی رویتیه که میو ساهیه پلان سازی ما هنه بلی من جي برسك من هم متقول بالك وقت كم بيمش من برس او برس سرابت لزيد تفكر مبارم لسر السكن داريوفو Vega med biyografiyata da jukhan yani بالتجنرات والسيلستيكي داريو فوتشكرنا بله مفخوش دو تماشا كريا از كسك جوان كسب بختوارم كو از راسي مرنا دانشتك زيادة من كرديجي تماشا كر Vega plana كوي هاي كوديسا او بيريستن يا مرنا دانشتكي
نه راستی روژه و مدتنه یا آنها مرنا ناشتسته که لیستیکه کی پرخوش بود هر تم جدلیم جبرکو کیم هات لیستن من قالك جي هذكر لي كان جيبو 2008 بو 2000 وان دمان بتامنا بيرامجي من همان صار ده هم التركياوي هم الكردياوي تماشكر هشام ده قالك معايا وزي بس داريو فوبكم يعني شو ما داريو فو وآوا داريو فو كان يعني أريو صاد بيجي غني داريو كاي نيسكار قدان يعني لا ولا نقد يا قالك نيسكار هنا يعني تصادفية كشاوي أصلا از ام بخوا کومیج لسکندریو فو حزد کن جبرکو هم دردکی هي هم جي كوميدياوي بلنده براسي دمي داوي يعني ايش الم اقص زدب واقص زدب واگر بالا وكشان به شانه كردي داد تايبت شانه كردي يا باكور يعني لتركي زدتر كوميدي درخستن بيوستي بفيهب لغورمن يعني ازوا كسي دبيجم ايدي دمكي تشبوكو تحمل منو ايشكي تماشكرن نما يعني جبركو ام هر ايشكي جرانش خال در دوره ما هي و جبو درونيه كي انجي بسيكولوجيه كي باشي حوجبوكو ام تشكي وسابقن يعني ما وسا نرخان لغورخوا وماجي خاصكو ام كوميديا كي بلزنك بلا درد في كوميديا جي هبا يعني و داريو فوجي بشتا يعني داريو فو دستكين خال لسر شانويا جل نيفيسان يعني بشتا خدايا بنجي هاوي لسر شانويا جل لغور زماني جل كي شانويا كرديتي يعني ازوسا دبينم از ببختواري جدريزم از فرحز كاركترين داريو فودكم وازواك جنيكي جي بيجم تايبت كاركترين جن يند لستيكن داريو فودا پر لبرچاون جبركو د شانوي دا كوميدي زدتر يعني يمكن يعني ازنا من لكولين كريالي قاسي مخانديه كوميدي زدتر لسر ميرانتي باركرن انجي درد كبا حولي ند ليستكن داريو فودا تشتكي جدا يعني ده هم تايبتمندين همي كاركتران هي وجنجي قالك خرطه تاثير برانك رمجي هي البت لسر يعني جبركو بهبره او شانو خو لیستیکا بیرو یعنی کلاکسون بروزان و برد جبر کل ناوی کردی ند هات ما بیرو بکرانی دور دایجی به هر برای جوخابری کرنه جوخابری لیستنا و تکسیمی دورا درکتی یعنی زیادتر یعنی وقت متدین شخو تأثیر آخرش کمدی دلار تدگره جشانوین پولیتیک اجید پروب هر وها همیان واقع دگره و بنگی هاوی سر شانوی گل آواده به جبروی لگور من زمانی لیستکن داریوفو گله کی لحمو زمان انتله بکردی پرخوش لیته نزانم و میزاهی که خورد که مجاره که خورد ببیجه لگور من میناکی که هری باش لگور من داریوفویا يعني ازو صد فكر باش دماكم انت ما شكر من زعف شي حذكر يعني اجد ناف لستيكه من خوان داك روسا بيجم يعني قالك همج علي رجيه بيجي همج سيكوانيا هباني كودريزم بيجي قالك كيف جرات از پیشنهاد دکم کو اگر درفت شبی به هم بریم من بخوجی ناوی بيجم من صالونا بلديه ده تماشا كر دما مناتمن küçük مجالات كانت وادر من تماشا كر اري ما تم درجه اري يعني بالصيا في سم هات بله از ميوان تبليهم ميوان من هبم ببراتهم قالك كيف باشا از بيروزكم مثلا gerek spas هذونيتو پرسه کمنا کلاسیک داویا برنامه هر میوان جخو پرسه کی دکه ایجار دوراتیه جخو پرسه کی بکو برسوایف ده ارگش او پرسه مرو چاواش خو پرس بکن نزانم يعني از زیده دم چینه بو گلک تشبو مرو باخ فسر شانو کردی و شانو گریم کرد البته هیوی دارم دمکی دن
platform باشه کو platformیم سچید به کو ام دکارم باقفن جبو من arşive ki yani jbo çanoya Kurdî arşive ki li min tiştekî baş e lê tu bêjî tu her zêde ji çi aciz dibî li ser çanoya Kurdî yani aciziya min herî mezin yani ev rexneyekî ji bo min mesela rexnekirinê li cem şaş tê femkirin li gor min rexne tiştekî baş e helbet û ji xwe bi rastî şanoya Kurdî nav gelekî xeterên mezindane em hemî dizanin ne hewcê em yek yek bêjin ne wisa em hewl bidin ku yani yek kesekî bêjî hewl bide karekî bike di şanoya Kurdî de ew kar heye yani ana gelek pirseye şanoya Kurdî heye tuneye nizanim şanoya Kurdî de lîstikban heye tuneye jin heye tune heye li gor min heye yani bi dehan em dikarin biçmin wek hunerî em dikarin nîqaş bikin li gor pîvanê hunerî ye estetik e ne estetik e ew tiştekî cuda ye lê eger em bêjin tune ye em bêjin kal û kune ev zimanekî neyînî ye û bi xwe re tiştekî din diafirîne li gor min ev nêrîna min e ev tiş min aciz dike em nebêjin tune ye li gor min zimanekî erînî pêş bixin ku gelekî ciwan me temaşe dikin belkî sibê bi awayekî wextê ku em bêjin tune ye ew jî hêviya xwe dibire li gor min hêvî namîne ez yani kesekî bixwaze şanoya Kurdî bike dibêj xwe tune ye ez biçim ku çima tune ye heye berhem jî hene têr nake rast e ne têre kême lê heye lê lîstikvan jî hene êdî başê ku dramaturgên me hene êdî başê ku hêdî nivîskar çê dibin ev kêfxweşiyekî mezin e ew lê wekî min got aciziya yani pirsa min çi bû ji min nizanim aciziya min herî mezin ev e bi rastî û wextê ku kesekî şanoger qet tiştekî neke û berhemekî ku derketiye an jî tiştekî derciyekî tevgerekî hebe tiştekî hebe li hemberî wî zimanekî tûj bikar bîne ev jî me aciz dike yani ez nabêjim bila rexne tune be rexne şertek ku hebe gerek hebe lê rexnê me jî divê avakirina tiştekî be tunekirin na ji ber wê min xwest ez vê bêjim nav belkî meselekî dur û dirêj e wî darim yani ev gotin bi deqeyan naqede divê em bên hemberî hev rûbirû vê meselê biaxivin ji dûratî ve ji çênabe belê ji ber ku gelekî kes lêgerîna gelekî kesan heye ana em dibînin ciwan piştê berhemên televizyonê derdikin em bêjin hinek tê weşandin gelekî kesin ciwan tên dibêjin ka em li ku şano bikin rast e yani ew jî berpirsiyariya me ye rastî eger em qadekî ava nekin dîrok jî me efû nake ya rastî baş şerokel zîrûkin rûgeş malata ava civata têrê bimasa xwezî derfet hebe me beşeke dî çê bikira ger wextê te hebe demeke pêşeroj dîtin bikarin beşeke serçavan ser û çav nêşin gotinek vêga bername me dema qedand ez naxwazim du dirêjî bikim gotinek ku tu bêjî yani jî li ser bi xeber bidî heye ez gelek spas dikim ji te re jî ji hiznî re jî ji koma wê ya dansê re jî ya swî serkeftinê dixwazim me ber ya bername amedekariyê de me erê em gelek spas dest xweş û ji şermoda performans re jî û başê ku bernameyê wisa çê dibin û yani ya herî xweş ê ew kovara diyalog derketiye ew jî li gor min ji bo şanoya Kurdî tiştekî pir xweş û mizginiyekê li gor min hêvîdarim ew ê pêş bikeve elbet bi pêşkiriya hemû şanogeran elbet serkeftinê dixwazim kesên ku kedawan divê rê heye em wan pîroz dikin pîroz be ji were dibişînin belê gelek spas serkeftin dixwazim ji hemû şanokarên Kurd ra ve ji ber ku karê me zehmet e rastî karekî xweş e lê
داوی دبی خودنی دخوازم و بیشم شانوی کردی براستی برخودانه کی یعنی راسته یعنی گرک ام به بسانی بود تبینا خو فرکر به راسته ویگا ام خاطر خوش تماشاوان بخوازن تماشاوان نجا ام هاتن داویه برنامه خو ذکرما خو گرون قناه هیوانه شوپانده ببین abone و بشوپینن و ما هوالی خوره بدن ناس کرنجی اما هفته وری به میوانک یعنی میوانکی نوره دیسه بین هم بریوه مرد لسر جواکا سوسیال بشوپینن اما ولوید آگاهدار بکن به میوانی مکتبه و اما ویکا خاطر جو بخوازن گوتنا ما داوی هر جر همانه بیشانو نمینن شب باش شب باش حزنت کاری وشانه بقدینه حزنی تدوری امیگا حزنی بگه نه شکر ام دوشان داره حزنی چویه بگه ام بدم بیشتر ناکه نه بگه باید ما گوتنا خواهد داوی گوتی و کدین جواتا ورده بگه مل هر حزنی حیاناتی هم بکرن مسئله که خواهد دیجه بکن جبر آرشیوه بری گفته که ایرو من خبر داد دگو آرشیوه متونه بری مثلا ام بیشن ساده نوتین دل لیست کواتن لیستن ناوی کا تکستن و هنه لکودرینه هم جتونه دیگه تنی آرشیوه تجنه ویگا دمینه هیا تشکیسه هیا يعني جيكي بقوم دقرنا أرشيفه بلين مخاب حميتنا اللي قاسي كهبو معني برهاب الجمانة ما قلت صار ديجيتالي كوم بكن حتى جدا سماتيش بركو وقتكم داس بشانويا كردي كراز هاتم مقول من تشتكي يعني تشتكي البردة سماتنا بكو كيم هبو نبيجم تشتكي تمامي كيم هبو وده ما سالان شون ده اسپراجز بوم و دمه اسپراجز ده بوم پر بالا منک شاندونه سالا شون ده اسپراجز بوم گوت خازی او چند ما آرشیو خورد با یعنی دیروک یکی نیز بوش برکو نودو یک پر ندوره yani 30 ساله de باشه کو انا دیجیتال پلاتفورم دیجیتال هنه ایدی بخوا قید دکه لی امجی ایدی حول دادن کو همو تشتین خو آرشیو بکن افتشکی گرینگه براستی جبو جنراسیون نوشی باشه کو نه دیروکا شانوی پرتوکا دیروکا شانوی یا چتوی زدو او یاوز اکوزه کو ام تشتان دخوینن تدا اره ولی برهم کیم یعنی جوی جبیلیه اگه اری تز هنه یعنی خباتن جور بجور هن لی تشتیل بر چاوان تشتیل بر چاوان زده تنونه بله بل زی دم کنیز یعنی جبوی و پرتوکه بلکه از برنامه که والله پیوسته کو اری تایبت سر شانوی بله یعنی تایبت سر دیروکا شانوی کردی گرک برنامه کی ترناک از نه باورم تر بکه لی جبر کو دیروکا شانوی کردی یعنی پر yani başvur heye, rojlat heye, Moskova heye. Rastı. Çu, bername çu. Nana hazni zere pem biştin vega mat tilkumayı. Bele, bele. Bu taybet yani gerek باشه کو وک مگوت و پرتوکی هیا کو دکارم بگی جن هنتشتا ببینن بخوینن و حوجه کو افتش پرتوک انجی بیان بانی کلنا زیاده بن زیاده تربن و یا هری گرین چه او کو دما آنها امتداد دجین ام به دمیجی آرشیو بکن بگین نفشینو بگا افرس yani ne fırsatları tecene vega خباتن kursan yani ya da himbuna şanwe dike xabat navsa dike vega bele jber bike jber ku jber pandemiye me isal nekir salek bele jib ya rasti pır turneyin me hebun yani hema qat nesekinin Avrupa u emçun festivalan derketin demek ki derejem tnebun jberoy me nikar bu em bidominin kargehin şanwe le işte evrawşaneki asayi bu ام دست به بکن یعنی جبر کو داخوازه کو سجی هه
اره جبر تن جمع مدبینن با آوای که مدیا جواکی دا دگیجن ما با آوای که دگیجن ما حوجه کو هبه اره أنا باشه ویگا تگوتو هناك حناك حياة چند بشوی هبه کاری پشت هنا ديارة كم بش بالي مه يعني داوية قولاني دسبيكا ها كوشبري وان اوي belki بقدة پشت لیستکا کو بشرة ناو وند نویسی ونه پشت آماده کاری بکن نوسا بله بله امي دس بروفايو نویسکا ببر نویسکار تو کی بون از عمر وجهات بهفرة دليزن جهات ببورن دنيفيسينن ام نویسینی بهفرة بله ام ما بهفرة نيفيسيا اما قديا شوي اما ناویلی تکی دیاره تکاره سپویلر تشکی ساجمانه بیجه بگه والله هي منامه گلی نکریه لی ام خو نابره خود دادن نیستیکا نبویی لیستکانه آره یعنی وک آره لی وکی هی ناو مبریار ندایا ناو اوه دیروکا شانوی کردک بیجه ناوی لیستکی چیه لیستک نمی وسا بینا بیجه هنه ده یعنی آره آره کننا لیستکه کو صاحبو کننا لی ناو نبوی yani لیستکا وجه استانه ده نه نه امی ناو گلی بکن ناو باشه لیستکه لی مگو ناو راحته امی بری که مجاره خو بین زمان ام جد جربين كما قلت ام بخواب نفيسين فكرة كي بو وك كارجيه كي ما نفقدا يعني أتوليه كي كر يعني ما أرمجنا وبكو ام بقدرين بليزن ما خاص ام بجربين لم در هنري ما جي حسكر قلت از خازم بارا كار بكم فرهاد فقي فرهاد بيقول ألمانيا نفسها لا ألمانيا اللي أبدأ ما يكون بولا أمادي إجبار كبوان را لاستيكي نو كارد دخبته بشانويا باجريا أمادي را أوجي أزبار مها قولاني دا وداركي ببرميرا خبكي لاستيكي نو دليز دخبته غير بانديمي دلفتي بدي ويوري أري نانا ليفربول أنا دو أزبار بجريا ألمانيا ودسا بجريا نزي ما هو نيفا ليفر بروفاتكي لا أمادي بو باشا بله بله امج درفت بين تماشا بكن روجش كرد كاري تهبت كاري وقتي زي نقدي ودي من فيجا حزنيات مرحبا حزين برنامج قضية ندر حزني برنامج نقدم فيجا وش اجي 5 دقيقة از الوقت تماشا دكم از بيجم قالوا قضية يعني قضية از بقرم يعني نقرم انت قصدي ما عاجز بوي فيجا هي وش حزني فيجا هي وش انا زندي خويا دكي حياة جهبه اره ناخو بخاطر خوست به از باشه انا زندي دقرم ما جارك خاطر خواسته بو جارك دش باش ديسه بخاطري بشان